Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzakun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoi, jauna, gazte naita eta maixu egin zenuen Juan Bosko apaiz santua. Emain duzu, haren maitasun bera, gure senideen ona bila dezagun, eta haiengan zu zerbitza zaitzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ebertarrei egindako epistolatik. Zenideo, gogora itzazuen lehen egun haietan, argia hartu berri hartan, nekaldi burruka handia izan baizzuetene. Alde batetik guztiok aurrean paragarri eta hautsega bezbeterik zeuneten. Eta bestetik egoera beran aurkitzen ziren lagun eginek izan ere hiltzat pekatuekin eke lagun izan zineten eta zuen ondasunen lapurreta pozez hartu zenuten. Aberastasun hobea eta iraunkorra zenutela jakinik. Ez galdu beraz, zuen uste ona, berekin baitu txaririkaina. Iraupena behar duzue, jangoikoaren nahia betetzeko eta agintzaileak eskuratzeko. Izan ere, etortzekoa, laizter, oso laizter, etorriko da, ez du luzatuko. Nire zintzoa sinismenetik bizi da. Baita, atzera egiten baldin badu, ez da nire gogokoa izango. Gu ordeaz gera, kontamendidaino atzera egiten duten horietakoa. Anima salbatzeko zintzo daudenantzat baizik. Jaunak esana. Kanta jaunari Jesusek onera esan zion jendeari. Jainkoaren erreinua lurrean hazi ereiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia loda logabez eta jaikitzen da goizean. Hazia ernetzen da eta hazitzen dijoa. Eta gizakiak ez dakit nola. Bere berez ematen du lurrak uztar, lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, heldua bairaudenariak. Beste hau ere esan zien, zer antzekoa dela esango dugu jainkoaren erreinua. Zer parabolatan adierazten dugu. Mostaza haziaren antzekoa da, lurrean ereiten denean, hazirik txikiena da, baino jaiotzen denean gora dijoa eta barazki guztia baino handiagoa egiten da. Adar handiak botatzen ditu, txoriek haren izalpean kabi egin ahal izateraino.
Horrelako parabola askotan hotz egiten ziren hitza, haiek ulertzen zaioketen neurrian, eta parabolarik gabe ez ziren hitz egiten. Bere ikaslei ordea bakarrean dena agertzen zien. Jaunak esana. Gaurkoan Elizak San Juan Bosco ospatzen du. Esan genezake santu haundi bat. 19. mendekoa, Itali iparraldekoa, Piemonte izeneko lurraldekoa, Torino da, bertako hiriburua, eta hango santua da. Bera, salesianoak eta fundatu zituena. Eta batez ere, bere karisma berezi izan duzan, gazteen heziketa. Gazteak hezitzeko eta gazteekin tratu edukitzeko oso, esan genezake, karisma berezia eman zion Jaungoikoak Juan Boscori. La época que le tocó vivir a San Juan Bosco no fue nada fácil. Fue una época muy convulsa, en la que podemos decir, en el ambiente que le tocó, había sobre todo dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, la revolución industrial. Podemos pensar que Turín es un gran centro industrial tremendo en el norte de Italia, en el que empezó a llegar un montón de gente a trabajar en aquellas fábricas en unas condiciones durísimas, muchísimo trabajo, poco dinero, y sobre todo él se encontró en Turín con un montón de jóvenes que llegaban a las fábricas y que estaban completamente desorientados. Cuando tenían algo libre, pues dedicaban al alcohol o a otro tipo de cosas, estaban como totalmente perdidos, encontró. Y por otro lado estaban las convulsiones políticas de aquel momento en el que se estaba gestando la unidad de Italia, con todas las tensiones y dificultades que había. Por un lado, entre los que no querían, o eran más bien partidarios de que cada uno tuviese su propia autonomía o estuviesen más unidos a Venecia o lo que sea. Otros querían la unidad de Italia de una manera, vamos a decir, en contra más bien del Papa. Otros querían la unidad de Italia, pero a favor. Entonces, en todo ese, vamos a decir, contexto social, le tocó vivir a Juan Bosco. Él desde muy pequeño era de una familia rural, de un pueblecito muy pequeño de Piemonte, y desde muy pequeño sintió esa llamada al sacerdocio. Eran pobres, era entonces no tan fácil acceder a los seminarios, pero al final consiguió y llegó a ser, tenía una inteligencia prodigiosa, una inteligencia y luego también unas capacidades muy grandes, sobre todo de entretenimiento, de hacer, tenía una gran capacidad. Entonces, lo primero que empezó, o su gran idea, fueron lo que se llamaron los oratorios festivos que hacía, en las que el domingo a todos esos chavales que iba encontrando por la calle, que les llamaba miei birichini, mis chavales, y con todos esos hacía como tres, vamos a decir, fines o tres ideas que tuvo muy buenas. Por un lado, entretenimiento sano, que se divirtieran haciendo deporte, que estuviesen entre amigos, juegos, etc. Algo tan importante porque el ser humano necesita entretenerse, necesita divertirse, es una parte nuestra de los seres humanos. Por otro lado, también formación profesional, es decir, para que tuviesen una capacitación mejor y pudiesen acceder a mejores puestos de trabajo, les daba formación profesional. Y finalmente formación espiritual, también les llevaba a la oración, catequesis, explicación del Evangelio, y digamos que les hizo un bien tan grande que un porcentaje importantísimo de aquellos chavales que él encontró, que eran, vamos a decir, gente totalmente perdida en aquel momento, muchísimos de esos acabaron siendo sacerdotes. Luego él fundó los salesianos,
y muchos de ellos fueron misioneros a América, etc. Digamos que él tuvo ese carisma grande de como decía, la educación de la juventud, y se adelantó mucho a su tiempo. En aquella época la educación era una educación sobre todo dura. Por un lado, estaba más bien para las clases más altas. Él, como otros muchos fundadores de órdenes de enseñanzas, tuvo la visión de que la educación tiene que ser para todos, no solamente un privilegio de ricos o de aristócratas, sino que todo el mundo tiene derecho a tener una formación, digamos, y antes de que estuviese la enseñanza estatal, obligatoria, etc., hicieron un gran bien muchos de estos fundadores. Eso no fue el único. Pero sí que el modo de educar, que en aquella época era mucho mediante el castigo, incluso castigo corporal o físico, él, sin embargo, no quiso ir por ahí. Él decía, si hay que hacer un castigo, no quería castigos físicos, no quería golpes y cosas así, pero tiene que ser un castigo instructivo y hecho con la cabeza fría, no para desahogarse el maestro porque tiene enfado, porque se ha portado mal a alguien, y desahogarse con un castigo duro, sino algo instructivo que le pueda ayudar a aprender qué es lo que ha hecho mal, y siempre con la cabeza fría, etc. Digamos que él, por eso, muchísimos colegios han tenido los salesianos y siguen teniendo mucho carisma de la formación profesional, de prepararlo, mucho carisma misionero también. Enseguida empezó mandando a América misioneros. Por un lado, estaba yendo mucha gente de Italia a América, Argentina, etc. Y él mandó misioneros para que primero atendiesen a toda aquella gente que llegaba a un lugar distinto, luego pues, se integraban todos, evidentemente, y también hicieron y han hecho y siguen haciendo una gran labor los salesianos. Hoy, en este día de Juan Bosco, le pedimos su ayuda. Él, digamos, como decía, tenía una preocupación muy grande por esa formación, porque, digamos, hacer un bien social a todas las personas, buscando el bien de cada persona, porque es algo que está íntimamente unido con el Evangelio. Y le pedimos que a nosotros también nos dé esa voluntad de ayudar, esa voluntad de colaborar, esa voluntad de preocuparnos por aquellos que tienen más necesidad. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, bereziki bakearen alde, mundu osoan, hainbeste gatazka, Gazaren suetena dau, momentuan, ea ongi joan, beste garrak eta bukatzen diran, eta bakea eta justizia eta nagusitzen diren. Eska dezaiogun jaunari, gure hilako guztiak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Mezar Santuan bereziki Ignacio Berazar eta Enrique Arregi jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, Amen. O
Jainko jauna, apalik eskatzen dizugu santua goresteko egiten dugun eskaintzak zure jainko almenaren adierazten duen bezala, zure salvamenaren fruitua ere eman bezain da Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen ornai eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu jangoiko guzti du beti horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. San Juan Bosko santuaren jaiegunean oza ematen diozu zure elizari, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren bizaz, baita laguntza ere haren otoizaz. Horregatik, aileru eta santuekin batean, beti eta beti abestu dizugu goratzarri hau. Santu, santu, santua, dira guztie, jainko jauna, eta santotasun guztiaren iturri. Santu egizkiztua da, horietako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok otatik. Hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afabeko berdin kaizarturik berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok otatik. Hau bere odolaren kaiza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semean heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarditzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoa izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu nahitasun osera Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoa izan jauna biztego itxaropenean jaunan gure sedeak eta hildako guztiak. Bereziki, Ignacio eta Enrique, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxudezagun, jangoikoaren Ama Maria Doansuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak,
aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerua bezala, saldu izateri zure izena, etorri zure errekoa, egin beri zure naia zeruan bezala gure ere, emaikuzu gaur egunetako hobia, markatu gure zorrak, gure zorren barkatzen dituzkezkero, eta izan zuten dira lortzen, Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emain zu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Bai zue bakea ekarri. Angoikoaren bildotxa, zuzotzen zen munduko pekatua, errudik jauna. Angoikoaren bildotxa, zuzotzen zen munduko pekatua, errudik jauna. Angoikoaren bildotxa, zuzotzen zen munduko pekatua, errudik jauna. Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maitaretuak. Amen.
egin dezagun otoituz. Hartu dugu sakramentua gauz egin gaitzala jauna. San Juan Bosco zure zerbitzaile ialak irabazteko zorion egontzeko Jesu Kristo gure jaunen bitartez. Amen. Eta bukatu horretik. Eta zure espirituarekin. Janariak eta berenkatuko ditugu. Eskatuz, San Blasi, zaindu gaitzala. Eskertzen zaitugu eskertzen. Janari hauengatik eskertzen zaitugu daukagun lanagatik eskertzen zaitugu gure biziagatik zaindu gaituzulako eskertzen zaitugu zaindu gaituzulako eskertzen zaitugu eskatzen dizugu gaitzetik zain gaitzazu santuaren otoitzaz, santutu duzu egun hau jauna, onartzen duzu, bere laguntza gure alde, batez ere, eztarriko mina kentzeko eman diozun grazia. Zure fededunok, dakarzkizuen janari erariok, bereinkatu eta santu ditzazula eskatzen dizugu. Eta beroiek hartzen dituzten guztie gorputz eta animako gaitz guztietatik aldendu eta osasun betea hartezatela. Jauna zuekin, bereika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazten jaunaren pakean. Aingeru Ave Maria, Dio gracias betea, Candelak